Konkursa türeli meymanlar tamamsızlar tatlı olsun. Aldığınızlarga ikinci sıkıyı tamam tarqatılan meymanlar. Bugün toyumuzda gelinçeğin erişip gelgen baykiler var. Kol götürüp koyunslarçı. Şunçalık toy var keleldim. Gelinçeğin erişip gelgen baykiler kol götürsün. Kança emine var? Ağalar kol götürsün baykiler. Bir. Daha var mı? Gelinçeğin erişip gelgenler yaşlardan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, köylük geldi. Muna azık kol götürgöndür, yerli kol götürsün. Ayağıma korkmayın degenler kol götürsün, priz verem. Priz verem. Priz verem. Ayağıma korkmayın degenler var kol götürsün. Azık kol götürgöndür. Jana ayağıma köp kol götürüp atkan muna. Gelinçeğin erişip gelgenler kol götürgüle desemçi muna. Yem ayağından korkmaganlar kol götürgüle desem eko o bunal derler. Bunal jaktağlar kadar jana. Ayağıma korkmayın degenler. Buna просто жаштар kol götürüp atkan sizler жашап тұрғыла біреу korkup қаласыңдар мыналар. Ушунча жыл жашап вообще тоқмақ жеген емесмін жолдашман дегендер бар мı? Вообще тоқмақ жеген емесмін желдек дейлек дегендер. Kim var? Yoldaşlar toqmoq jeyelek ayımlar var kol götürsün. Bardığı jegen dedim. Meymanlar, bugün toylar sizler için meleklerni qamtığım, sizler için tarqatamiz. Mınday qiladi. Şariatda tuğanlar, şariatda 4 ayal alууга ruxsat beriladi. Şariatda. Hazır mırzalarga suram. 2, 3, 4, 2 ayal alууну koldagan mırzalar var, kol götürüp koysun. 2 ayal alууну koldagan mırzalar. Biri, 2. Bu jakta var mı? 2 ayal alууну koldaganlar kol götürsün. Var mı çok mu? Var eken, buna usulda kol götürüp koysunlar. Kol götürüp koysunlar. 2, 3. Buna jakta kim kol götürdü? Bayga çıkıp koysa, 2 umur çıkıp koysunlar. Çok ırdatmayın, ben etmeyim, korkmayın çıkıyorsunlar. Buna usulda tiki bayga çıkıp koysunlar, tiki bayga çıkıp koysunlar. Bayga çıkıp koysunlar. Bayga çıkıp koysunlar. 2 ayal, 3 ayal alууну koldagan mırsalar ortalıkka çıkıуда kol çağıp koybaysızlar mı? Stop. Buna бирок силерге ayallar вообще kol çapmayın. Bulday жаққа тұрамыз, bulday тарапқа. Бұл жаққа. Дағы бар ғой 2, 3 ayal alууну koldaganдар. Келіп чыгып қойсыз байке. Чыгып қойыңыз. 2, 3 ayal alууну koldagan жигиттер чыкты. 4 жигит чыкты. 2, 3 ayal alууга каршы айымдар кол көтөрүп коюңуздарчы. Каршылар. 2, 3 ayal alууга каршы болгондар. Барбы? 1 дагы. Калганда бар, ала берсин силерге. Эже чыгып койсо, чоңуз чыгып койсо, ырдатпай, бийлетпей, буякка койбой, чыга бериңер. Иштеге кылбай, чыга бериңер. Просто пример. Daha var mı? 2, 3 ayal alууга karşı болгон айымдар. Келип чыгып койсун. Чыгып койсун. Çoğuz çıgып койсун. Muna kudalardan var mı? Muna özleri menен özleri alınat bularni. Çorni kassaga kelgende эле ортого эч кимге бөлүп бербейт булар. Muna ушул столдон 2, 3 ayal alууга каршы айымдар барбы жокпу? Puşt alıversin deyip bunları. El Murat, kayın cırtılmıştı kendi. Takışta oylanmayı alıversen bulatken geymişsin diye. Bunlar alavuz. Buna yüzden çıkmayın çekeceksiniz. Çıkmıyoruz. Irdatpay bilen korkma çıkarırsın. Çıkmıyoruz. Kudalardan atayın çıkarırsan çıkmıyoruz. 3 ayal ayımlar 3 ayım бұл жаққа тұрып қойсыздар. Мырзалар 2 қадам, 3 қадам алдыға шығып қоямыз. 3 айым бұл жерге тұрамыз. Стоп. Ошол жерден тұрамыз. Жаңағы арқанды алып келіп қойыңыздарчы, жігіттер, қара. Арқан. Азыр
bir жігіт, 2-3 аял алуыны қолдағандар қол көтерген. Азыр сілерге көрсетіп, 3 аял менен тартышқанды. Жалғыз еркек 3 аял алатmış. Az көрсетіп істейді. Бұған таза жігіттер. Қарағыр, черный рубашка, шаг вперед. 3 аял алат дегенсің сен. 4-шісіне қаршымесіз білем. Бұла ұшыл жігітті тартымай ұстарын, 3 аял белек беріледі. Бұл жігітті тартымай ұлысы, бұл жігітті белек беріледі. Тұғын еш ашпашы ұстар болды. Тап-таза конкурсы. Тап-таза жер. Сен қалшы мүмкін бұла тақаңызда. Gelin geçelim. Siz aldığına duruz. Oldu. Özgürlüğü sulu görsetörüm için 60 tartışma oldu. Buna bardық erkekler bilip koysun qanday болады екен екінші аял алған. Хорошо? Жігітті қолдағандар бар ма? Айымдарды қолдағандар бар ма? 60 тартқылар, айымдар. Хорошо? Бұла жігітті тартып қойшылар керек. Бұла орап алды қолына, сіздер де орап алсаң сен жегенбіш. Дайырдан алыс. 2-3 аял алуға қандай болады аз көресің. 1-2-3 кетті. Стоп. Бүтті. Саған болмайды 3 аял алғанға. До свидания. Байке, сізді олтырмыз, байке, сізді олтырмыз. Оған, қачоқтарға дейсің. Отырырыз. Сен кел. 3 аял алған қандай олып көресіңіз. Әр біріңізгерге 2-ден белек берді. Айдар шашады ұстар ғой. Азамат сыздар. Şu sen ekona dele duh jetmeydi çoğunda senden. 1, kudalar bolçak koymaysızlar mı? 3 аял алған қандай болады? Başlayalım. 1-2-3 кет. Stop. Рахмат. Саға еколи болады ошан жанда. 3 аял алған ошондай болады бізге. Бирок ары қорос күшті болады деп қойшыда мына ойыншыда қатырдайымдар одан. Айдар, артырақ бұл жаққа тұрып алайын. Бұл жаққа тұрайын. Жақшы президент дайырлап көрген ислам. Дайырсыз папа? Артырақ тұрғызы лапасыз, артырақ. Айымдарға поддержка бар ма? Жігітке поддержка бар ма? Раз, два, три. Стоп. Болды. Саға болмайды үш адам. Ушындай эле конкурс туғандар.